Na fesiligia nisi o sui afio'aga te tasi o Fono Fa'avae le atunu'u le fonotaga. Le manino ngō nisi o tulafono se fulma le valu le o teuteuina faigafa'avae mo le Polōketi Miliona Talā. O se tasi o ia suiga e tā'ua le DDA na manino le Afioga le Lōia Sili, Mauga precious Chang. Ole mataupu mua establish le DDA ia laeta e okomeki langa suile reference le Ministry of Women i tonu o tātou whiangainga i le DDA. Mai whapena foi le finagalo na whaalia pe fesiligia ai e le Faipule o le itūmālō Vaimauga numero 4 Lima Graeme Tualaulelei. Ia manino ia tulafono whaatontonu ne meane wa tula'i me fo i ni whaale tonu o le whaatinonga pe a le mālamalama nisi o ofisa Fono Fa'avae. E leo ia se tūlanga fo ia lo whata oto le iai po se tulafono ia po se tulafono whaatontonu. E manatu ana whapea ta oto e langa tonu vaenga ia. Wale se ftena ingo finagalo. Wana mautu se tulafono po se tulafono whaatontonu ia lo ia mai a tūlanga le whale whangai o inga le Polōketi. Manatu e lea se to fesiligia o le tūlanga. O ia whaavae fau se funma le valo le a lima teuteuina ai a tina e ofisa o Fono Fa'avae po le TDA.